Dito maglalaba oh. Vendo washing machine oh. Coins lang gagamitin. Yung labahin ko. Ayan oh. 4 na unit. Vendo machine. Washing machine. Ayun oh, nakaload na. Nilagayan ng sabon. Yun. Isang puno. Lagyan ko rin dun. Okay, let's go. Yung coins na yun. 1 real. Matik na yan. Oh. 1 real. Start. 4, 3, 2, 1. Yun, 20 minutes. Yeah. Lalagay pa ng tubig yata ah. Ayan o. Naikot na. Ayos. Antay na lang. 20 minutes. Yan ang oras. 20 minutes. Yun no. Patapos na. Dry na lang. Ayan. 1 minute na lang. Nag-end na, endo na. Yun. Kakain ka ba nito? Nakain na. May pansit. May manok dyan, oh.